ta chuan BJP an lal le ani chuan Mizoram pastor te po in Jai Sri Ram an ti angai tawang sa itu pakhat le chuan kan ram ani to lo ani hi atia tuna hian in ho vele in LSC kha en chin te u housing pass kha en ula forest land ti lo om nge in kari ta na lo om sia khan soya kan in hum him na dan pakhat ma hian min hum thei to lova ka zakwa som rian ba kha revenue record om lova tu su central sarkar in anron rin tu ani a ole tuntama chuan PLC tluanga thusoi beng ver tak mai ngai thla khona kan nei le dona atu soi hi a serious khop maya kan mi thiam zok ta khan in lo ngai thak chuan a soi fi da po kha lo da tum ta ula in yang tan chon hria thim har sa a atu soi hi uluk dein lo ngai thla ula a top tlen khan lo ngai thla ula kan mi thiam te le fing zok ta khan min sil fi thei chuan lo om hle ang ama hi ka chiang chi lawa congress po ani lem lawa ama ro chu atu soi hi beng aver khop maya engting nge kan ram om zel don ti po hi asoi manga hi chuan ngai dan thim har khop mai in ngai dan te komendalama khan in lo da le chak donia ta tam zok chuan min hedon lawa enge mo aran sei don ni te point ti anga ma se puina hian in ma hetie ka lo din na chan chu in ho huna in chen om khoveng te po in shil ve anga in pasal fanau te po in shil ve anga party dangami ru em te chung ang ho po chu ni se in shilang enga tinge chan kan ti chuan tuna hian Mizoram hi silai tel lovin centralin athun waya aron da to a chu mi song song in kan shelo ani mai theya a hiat thei dan ol samber chu forest conservation bill tun session nun ber special session lo zo ka khan BJP hoin an puluta chuda chuan khati hun laya bil alu lai khan zonet cable TV 10 discussion nei turin Mizorama mirin tlak chinchang hria khati lama expert te an soma an ti hova entin nge he bil hi pasta se Mizoram te kan lo in hum himanga entin nge ma kan la kanga entin nge kan do dal ve theyang ti kha an sei hova an sei ngai nom khop maya kha khain du hun huna in phone in entheyani tisuan chisang sangin an soya an soidan ang kil kel chu ka sei lawanga an mang anga entin nge kan in venang dan mangin kan in veng thei to lawa Mizoramin Forest Conservation Act kan lo nei ve dan ang hian kan in hum him thei bok si lawa entin nge mo kan ti don ni engpo ni sela central hovin entin nge ma anron lak te hi kan ngai chang ri photanga zir chiang ila a chelu tuk zong chuan ma anron la lowang ti te hi ringila ti te chu an thutluk na ani a ti chuan chu bil chu hlaw ang nge yin parliament a pass alo ni ta a ha bil khan pass to nu chuan act alo ni ta a ti tur ti na ni ta a ti chuan khamian pass ni la khan president ne na an thon chowa assign nga la ti chuan tuna kan lang ha om chun chu gazeta an chwa chi ani chu du
kuna an chua thaya ti fel vek to ani awang khan an mang tan deu ti ti to ani chu chu enge mi zo te tan alo hlau om ve na chan ringot kan ti chuan a zong zong ka soi man lova khami act alo ni to nu a parliament dan pass alo ni to nu a khan piwan ram chuang ite howin discussion nei turin Mizoram advocate senior te ukil senior te environmentalist ho te forest officer te mitam tak som hi panga chuang lai an ko khoma ti chuan an sei ho le ta a party io te po an ko wa ti chuan zpm atang te mnf atang te po in an tela chuti ang chuan an han sei howa a hriat po an hria Mizoram tan a hlau om zia khan soya kan in hum him na dan pakhat ma hian min hum thei to lova an tia saitu pakhat le chuan kan ram ani to lo ani hi atia ti chuan advocate te ukil te khan nang ni dan femi te u dan mangin Engting nge kan lo tanang han sei te u an tia Indian Constitution a kan in hum halna ve ang chi kha an han sei chuaka ma se state sarkar state assembly in dan alo nei le central sarkar in dan anei kha a in su ani chuan alal zok tur chu central thu ani chu wang chuan dan mangin Engting ma ke ni hian kan ti le theilo ani chu tu te soi mo Mizoram advocate senior te soi ani chu ta po thu boya mi ko hlo em te an ni a thu boy dang chun chin fel sak zungan ai oin an vadinga an ti chuak zung mai ma se Mizoram chan chuan na turata na kan advocate senior ten ti thei an nei lo ni chu ti chuan a soya piang in a hlau om zia te an soi veka party ai opon an soya in hum him na dan kan nei lo 371G vai lo lu phal lo na ang chi permit ngai ti te po hi eng ma khoi dang lam lovin he dan hian aron lia khu ngal vek ani an ti a an mang anga a soi tu piang an mang anga tuna hian in hovele in LSC kha en chin te u in housing pass kha en ula forest land ti lo om nge in ka ring a chan chu Mizoram sarkar hian sang kha zakwa somriat ba kha revenue record om lova chu central sarkar in anron rin tur ani a veng tam tak chu sang kha zakwa somriat ta khan ram hnuai anga chin chia ani ti na ni chu khang ang ho kha an mang du ani chuan in LSC forma ulatian Engting ma an ti don lo an ngai dam don lo chu JCB an nor thu tir mak mai don ani chu tiang ang chu Uttar Pradesh a thleng me ka in engzat nge an nor chiat to lekha poi mo zong an nei veka police ne na an kala police ten an lo nui mai ani ti ngai na om lo an du piang khan nor se mak maya chu tiang ang din huna chuan Mizoram hi kan ding reng thei to nakina ani lo tu na tanga kum som thuma ani lo som po ani lo nakuma hian MP in than a om do na chuta chuan BJP an lal le ani chuan Mizoram pastor te po in Sri Ram anti angai tawang chumi laka in hum him tur le mizo Christian nate kan ram nge te kan in le lo te kan huan lo ram zong te chu Forest Conservation Act of 2023 in minron nei sak vek to ni chu for security infrastructure anti a zau lu tuk chu khil fia ngai na po om lo
ram ven him na turata na infrastructure antia ing yen dinang thona tum hun an din theya mandir an sa theya airport an sa theya rail kong an sa theya engkim ti khana khai khom vek LSC kan ei thatho kan pa hi revenue director ania ti in ahum don lo tuma ahum thailo modi ale amit sa hian thiam pakhat anneya chu midang te ti chiat ani an hobby ania midang te lungai na turte an mang an na turte hi nileng zan khuwa hian an ngai tu char mai ni chutiang ang din huna chuan Mizoram hituna om mek to a ti chuan UT pa in en tur ka sil leng cheu in ho vele enang cheu nge in ZPM leader hi pulal du omani a thil shedeu mayania IPS officer bangat ani ama thuwa bang thil hi em maya chuan an mani party chung in khoma Forest Conservation Act klau omzia kha kong sari asayani appointed te in ahlaw omdan Mizoram in kan dawlet thailo dan engdan ma in kan dawlet thailo ani ti kha chisari asoi kha adik vek ani ti chuan achu soi clip na chuan ti hian ati a kan MP tele kan sarkar te hian tranla sela ti chuan mi puyin an tha ti chak ila ti chuan BJP chu kan pai tha thei nge yang an ti a kut an beng dur mai ni chu in en huna po in huanga achu clip na ni chu midang soi sel chu ka du lowa amai ro chu kut an ben na chan kha ka khelowa entin nge ZPM in BJP an pai kha kang ti hi angai na reng ka khelo tu na hian MP zathum pathum an nei ni ZPM chu sarkar po ni ma sela MP in khada tling hlau po ni sela Lok Sabha MP pakhat an nayanga Rajya Sabha MP pakhat an nayanga eng bil ma an pulut thailo central azam pui an nei silo Lok Sabha hian party regional party tualtro party le ngalin MP pakhat lek nei hian eng ma ati thailo ani ti hi voina hian shereng turin ka du cheuni ti chuan MNF an omalom an ni ram mangai tu te Mizoram ta na po kum som ni lai ram mu to te an ni a an nin min chan chuak mayang tin nge kan min chan chuak Mizoram advocate senior te ukil te an mang ang vekto a party ai o ten mang anga Mizoram mithiam forest officer tranglai mek te po an mang anga hedan kher hi chu o avan thalo tak em anti a tishon ZPM leader trongkam kan mang ho lenga ani phei chuan Mizoram tana dan sakei ani hi ati tishon MNF po chulo sarkar ta sela nichina ma chia ka soyang khan tualtro party anni a regional party anni a khuta BJP nen anin zoma an thok ho nima se an thok ho lai reng hian Forest Conservation Act an pass ani ti hi thei ngil miasu hemi an pass don tumpo kham PM Modi chuan so eya MP ama ani supporter zong kha asom na li som pariat na hian Mizo National Front ti omani anin zom na salutuk ti chuan an president chuan
มีปุยบุมนาน BJP เตจูไออิสุวจิรินกันโซมินกันโซมโลตรงคำเฉดเพยจุมังดูอิลจวนอันจักงตังดูว่างอิสุวจิระสมเลสมเทโลอัมนิลวะโมดียเกบุลาอาเกนัวยากันรอนกะเลกันรอนอินเปเอตีอินBJP ทูอมตูรินอันอินเปติฮีมิโซมีปุยเตอูเชรงเราเปียมปุยตุยก็วันมาหมอที่ชวนวันนี้ทักตะกินโลดลิงเท้าไม่เสียละMNFรำพังไอตัวนี้กันตาลาพอรำมุตอันนี้เลยฝอยนาเฮียนฝอยนาไม่โซรำดินมุนาเฮียนMNF ที่เฮียนมินชันสวกเทียม MP ประคัดเวเจ้าอันนี้ยังอันวันในวิวชวนตุนาพอ MP ประคัดเวเจ้าอันนี้เร่งอารมณ์อัน MP เตเนี่ยนะอันนี้ซอมทลัดนัวยาอันนี้ฮีไว้นาเฮียน Forest Conservation Act of 2023 ฮี MNF และ BJP ทอหงนาจังเราชวกอันนี้ที่ฮีเชรงอุลาเทหิลเนียสูที่ชวนอินติตูร์ก็สยามอินพัสลฟนาวเตparty dang anlo vote antum ani mai the in chung le khatten party dang vote antum ani mai the ma se in fiat reng turata na ka du chu kum sang ni som ni pathum in khan hi Mizoram Assembly in khan to zong tenen khan a in anglo engatinge a in anlo kumdanga khachuan ramle nam in chan chua angai lo kan sa khuana in chan chua angai lo din hundel thonga po ading lo ma se tun nisom pariat atanga nisom ni panhi khan modi aten special session an ko wa chuta an ko nia chuan BJP ho chuan India Constitution buthar chuthar hi MP zong an sem veka chuan Adir Chaudhary Khan Congress MP Khan riat to nu mani se en tin nge mo an han chuthar reng enge mo chuthar angai na le engwanga bin sem vek nge mo ni le ati akewa Constitution pakhatna hian Primay bula entin nge ain zia kanti chuan we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign mania ro in rela thuna in a vortob nei turin socialist sarkar sumle paite tam thei ang bel mi puitana mang turin secular sarkar le rinna sa khuana in kung kai mi lo tur le sa khozalen na chungchang democracy ang takakal turin en republic maniram dana ro in rel turin ti hi achuangani we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic ti inziak panga primay bulami ka enge BJP inan pai socialist ti le secular ti aontolo enge chu mizota na puina mizotan chawa poi anilawa Christian zong tan apoyani ti hi voina hian feturin kadu cheuni
missionary kan tir chuak thei to don lo ti chuan ko hrana po text an ron la to don YMA ate po text an ron la rel to don tuna phei chuan hostel room a po GST an la to ni chu ti chuan parliament dan ding lai pa ngaya chuan constitution procedure hi siam that ve dan kong a oma chuta chuan article zathum som ruk pariat na ain ziaka enge in zia Indian constitution hi awai na thak lok theilo kan pai dole mo ai thazo ke mo kan amendon reng reng chuan special majority nei angai anti special majority chu enge om zia parliament a khamin bill an putlu ni a MP kal zong zong mun thuma thena mun ni in ole antitur apan ni le na chuan Lok Sabha a majority nei baka ratification of the half of the state atia chumi om zia chu India ram state zong zong achan ve renti na in tinani chu dan chu an amen thayam ani le voina hian secular le socialist ti chu tu thu in nge an pai ringot RSS le BJP thu in an pai ringot mai ni alalayan ni si a opposition tan eng mati thei omlo chuwang chuan kan pastor ten Jai Sri Ram anti hun hi anai viau to ani kan sarkhan hathok ten lo allak do na pianga Jai Sri Ram anti hun hi ding dilip chon kan hu phak to Mizoram hian eng zom nei amo hei YouTube vela om tam hitira u tim thua ni thua thum thua li te poni ang an soi thin ahun turun fellow maseva inia ka soi lai me khichu sang ni som ni paliat theng mai thei ani ti sia ila om mai mai lawang u kan phak tok le kan thei ang tokin he dan thalo lak ata min chan chuak thei tu tur hi kan ril ru in I han zong chin tiang u kan soi ta gang khan party dang pani te chu an fel rampon mangai zel pon tum ma se tun din mun atan chuan MP pani chau an nei don awangin forest conservation laka hian min chan him thei lawa min chan chuak thei lawa chu mai chu alani lo uniform civil code amalo ka hian om ran to me ni chu amit sa ana keng vung to na tian bil da lu mai tur khani to chu uniform civil code chu tam tak an soi awla samzong in soi la chiang kuang taka ka hil fia chuan hun a he lutuk chuwang chuan awl sam thei ang perin kan soyange mizo mei chia te po in hindu mei chia anga in angai to don mizo mi pa te pon mizo nu nge po nei ila mei hi kan lakal hwal tuk tuk mai thei ni baza te nen te ga kan kalkual nga voi sari chu hun chu na kum loka hian thleng mei thei turin a om chuwang chuan enge kan ti ta kang le mizo te u mizo rama cheng te u enge kan ti ta kang kan party lian dang MNF ten MP pani chau an nei don si a ZPM ten pani chau an nei don si a tuna hian congress central lama an tlak siat lai ber ani a chuti chung chuan MP som nga pariat an nei asin Rajya Sabha a thumriat an nei asin chu an tlak siat lai bera an MP nei zat po Mizoram kan party pani te hian an nei zo don lo ti chuan in ti tur chu in hrethiam tanem in pasal fanaw in fanu in fapa in dang to po la in dang lo po in thian in ngam tlak lo po puzoram thanga telal du omate po ramle nami mangai tak takani chuam hei le
Forest Conservation Act wang hian kan ram hi aboral don si a ram hangai teu tu teu election lo thena chuan kut pha hian tet watiro ti theu tur ani chu chuwang chuan ZPM pon ram an mangai tak tak ani chuan enge an ti tur kut pha an me hian Mizoram chan chuan a ma an la ve a tha an tho ve ti na ani chu MNF po Mizoram thanga po som ro u vote turin ramut angai lo veng sunga kut pha zo na wa me khani meddu lawani chuan chiat na kan tok don tho tho zol nei soi ani lo India Parliament soi ani khowela kan la chenga Parliament ro rel na thu suak angin vainia hian kan lakal vek ani ti po hi serengam cheu ani lentin mo kan ti zela Parliament dan ani awangin Parliament act ani to awangin ti to tu ti mei tur ani to awangin ati danglam thei tu tur Congress le atho puite India ti in alam to in an soya chu chuan tuna man la mupa tuna hian vairam lama state pali a anin thang dona BJP in asirukla in an beya Congress in asirukla in an be boka ti chuan chuting angkara chuan India chan aron thachho ve zela ta chuan anlal po be sayang u nima semizo ten ti tur kan nei ve engmo kan ti chuan kan rama nge hian Congress tha kan ti chak angaya Congress an tin hian helai Congress puso ta te hian Malika Kharjum ten zukbia anga hedan hichu khongayin kan ramta na himlo ema amendment min siam sakta che u ama ang khan state sarkarin thu kan nei le theina turin min siam sakra u ati anga lungai reng su kan ti nga lang anti mai don anti hal don anti don Rahul Gandhi nen po hian Facebook a abloka kan in bethina chura chuan hei hi chu Mizoram ta na thalawasi ani le central alalta ur gas bur khat hi zarukin Mizoram min pethenge theye a kan ti vekang all India Mizoram chau po ni lovin atin hangang songsong ka soi chuan ni lenga soi tur om Priyanka Gandhi malak dante hil cheu ka chak lutuk mase ka man lo ani le all India a mahila president tunga sia ban han parte u pani chawin mo sia Nita D'Souza All India Mahila Congress President ani chu Nita D'Souza apoi lo khami khiat lo chuan vote thak khuna kut party wa me kha poi mo zo chuan in ti tur homework chu ipasal emo ifanawe emo tu po ni ro se sarkar na tho hop deuh pon ifa nu ifa pa an lo omani mai thei BJP khu ta alal sung chon sarkar tha an lamang mang to don lo tuna hian post no kha lo ringot thi engzat nge om department tina hian noi khat le sing sari te noi ni te a omani rela ringot po rail station atify tu bathroom tify tu khating ang neu thleng khan ti thlengin chutia ang rail la no kha lo ringot po kha engzat nge om atam lutuk India thalai te an thin rima Narendra Modi birthday khan TV a anlo ma pang party an thea ma se India state sang thalai te chuang namu lo awangin kong te an zo Pradhan Mantri Prime Minister Modi birthday lo mai maya isen kror chuang tam tak ai khan engatinge ke ni thalai te namin pek mai lo Nitish Kumar Bihar Chief Minister Athinarima UP Alekha Athona
UP tlangwal te u Biharin na kan la don in thiam nai na klin phot chuan state dang po ni ula kan la don che u ante rail khat tru nin khamini khan rail service apiang kha Bihar lam panin akhat em rek me chunga ten chuanga ti chuan Nitish Kumar chuan written test an lo nei tira department franga chuti ang chuan tuna hian Modi ale Amit Shah chan vo hi achetel tel to a chowang chuan central Congress kai hruai na party in zam khom India chuan lal na achang ngei do na he dan sakei party dang ten dan sakei anti atluang tlampanga ya chuan Forest Conservation Act hi min chia sak le turin Rahul Gandhi te hiam sak takin voinia hian Mizoram an khir me kan ni ti hrerau khai hoi lai state nge boilo Yogi Adityanath lalna Uttar Pradesh abuai namulo eng kem abuai so to Rajasthan a hian kumnga in lal chok thin an nei ma se tun tuma chon BJP ho lal an hop to lo an ma ni po in zong chu ka sei man lo apoi mo ber ka sei non le don veng chawa in honga in LAC en ro forest land ti lo ni anga vai chedeu hoin JCB anon khalanga anon nor siat tur hun hi sang ni som ti pali ni an phin le vai chuan chowang son Mizoram kam ti tur om chum chu kan thiam te na zong mek te college kal mek te kot na thok tu te po in kan zawa in ramle nam chan him hi kan bat an ya wangin Congress kan vote turani ti hi in tlang out turani kan sa khona kan Christian na hi tuna hiam nek chep anilo ti boral mek ani ti boral mek ania noi chimi rek antuma Indian constitution atanga po secular ti le socialist ti chu thai chiat alo ni ta ni chu chati khop chuanin Modi at hi an ngam pat to lain voinia hian kaman lo ti du to su tongkam ka thiam lo ti su Congress vote ta che Mizoram hi kan ramani to lo BJP in forest dan mangin an nei vek to ti isoi kha ato soi mero isoi na chuan mi pon an oi ve ang ti chuan soi tur tam taka oma democracy om to lo chu chok chu kan sei leang enga tinge democracy ram kan ni lom ni oni India in an silfia dan chuan democracy chuan kepali aneya legislature rorel na mun Lok Sabha te executive minister ho a ruling apiang minister ho le sarkar na thok ho Judiciary court kan ti mai rorel na chu chau chu ni thina ma se media lo tam ta ka hian lo poi mo tak em awang hen media an til leta democracy hi ke pali na ina ding thina tuna suam legislator ake pakhat na chu Modi te sarkar nia om to lo an du dan an mangan du dan an thai sia an du dan bil mangin an thugrua ti theiluin an siama chumi te khin na thaber chu Delhi CM ani chief minister ani ve ang ma ti theilo VIP light at sia akal mai CCTV po vodon se governor adil zelangai eng ma ti theilo arvin ke thual hian eng wange Modi asual wang governor ne na thunai na perek Supreme Court po sa to lo chu legislature le executive chu an controller Judiciary hi sang ni som ni le pan hi thleng khan an controller kati pal sang ni som ni le pan hi November thleng khan an controller tuna Chief Justice Dian Laya Yaswant Chandrachur hi afel ema arorel na dik ema chumini wangson Modian a control ve theilawa nakuma a pension don chu omzia chu akam tran to tina ni chu chuan media
tuna aizolan national news state news in mu zong hi modian a capture vek a capture munung berkha NDTV ania chura suwan san khatchu modia khan kumkwa kan tho hi thatokin in puang turani antia han phone na NDTV nei tu pahi tu na hian Gautam Adani ani dei ta chuan modian na tho thatan tia dot khanan zia chewa khamiza na duty kha Sarah Jacobs ania jo Sarah Jacobs su Christian ania chuan ala thalai deuh te lomnan James Bond film a hian misual nu a chang tu nu tur po hi clean har lutuk ania achang tu nu a po clean har ani ma se Sarah Jacobs ka chu James Bond film a po atling ani mela tha pian anal bok Christian ani bok modia thilti thaddo ta anzia chu a duty ni si apuan lo adu ma se ti ngai na hrelowa an puanga mel ngui takin ni dang ang lo takin apuanga puang sawa ban na ziaka aho a ban sande chote wang chuan voin nia hetilaya kan mu Republic TV ti te arnab goswami te feichu fake factory dot factory ani tu ma party leader nen ang me chaini dot factory vek anni to ni chu chote ang pekchuan democracy ke pali chu Supreme Court Chief Justice awang liao khwan tuna an la capture vek lawa khang in thandan anti dang lamdan te election commission in thandan anti dang lamdan te kan thuriap tur tam tak alom ma se program sei tak om si a jowang chuan ka thununga chuan enge inti tur hola YouTube en ro Forest Conservation Act kha en ro ZPM leader soi khadik vek en ro adiglo pakhat chia om BJP kan pai thatheang atia inti kongzong mai nan tan pai thak ngai na om lo apai thathei chu congress ani ti hi voine hian au pui zel ro chuan hetilaya congress an fin chuan puso taten pumala ten malika kharjunan juk phone nga Rahul Gandhi an phone nga hey purahul Forest Conservation Act wang hian Mizoram kan mang angani India Premier Bula Constitution socialist le secular ti on to lo chuwang chuan hai himin thun sak le ro antenga o ngai thatakin lo am ula session masabera kan thun le ngal don anti don ani chuwang chuan in ti tur in feta in homework pakhat le chu election ma in pathum tal in min vek turani ti heni kapian tiratanga voi khatma congress lani ngai lo po hian engza nge kapin to in sian tun seng hian kapian tiratanga tun seng tuna thu ka sei lai me khleng po hian congress kalani leine congress lo po hetik hopa ka chang ani chuan a congress pe chu ke ayana sa chang tun in ni lom ni hati zong kha voina ta na ka sei the to ni ro se Hello, those who came from Delhi representing AICC, I was telling about the audience that the way Amit Shah and Narendra Modi are doing things, whenever they amend the constitution, there is trouble for Christians, there are trouble for Adivasi tribals, and for the minorities, and the way that the Forest Amendment Conservation Amendment Act is implemented, that is dangerous for the state of Mizoram officially. So I know that you cannot understand all my speech, but I hope you do so some small words. And I request to those who sit beside you, you ask them and they will tell you. Thank you.